cyangwa ubundi ikabashigikira. Ni ukuvuga ko uriya ni umugambi wa leta weruye ku manywa izuba riva, bitari n'ibyo gusubirwamo. Jewe niko mbibona, keretse ubajije impamvu nabisobanura mu munota umwe, ariko niko mbibona. Turagerageza twihuta tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Leta ya Kongo iravuga ko idafite ubushobozi bwo kurwanya imitwe ihungabanya umutekano w'abakongomani, kandi yavuze ngo abakongomani ubwo harimo n'abanyamurenge, kuko na Kisegeti ubwiyo yavuze ko abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi. Igezaho yiyambaza ibindi bihugu kuza kubifasha. Aho umuntu yo kwibaza, leta kikiraje kwiyambaza ibindi bihugu kandi ifite umugambi wo gutsemba abanyamurenge, ntibone ko ibyo bihugu bigiye kwibangamira umugambi wabo wo kwirukana abanyamurenge. Ntago ndi mu buyobozi bw'amahoro ngo ndamenya impamvu banditse iriya barwa, ariko rero kubera ko bayanditse hari icyo ntekereza, hari analyse zanje nakora. I may be wrong cyangwa nkaba right, ariko ni analyse zanje ku giti canje. Mu by'ukuri bazavuga ngo iyi ntambara yarambye ngo izawigisha n'uworamye. Mitiwality muza mubona yovugisha n'ikirage ikimeme kikavuga, bwana munyamakuru aja gufasha u Rwanda kuki u Rwanda rurakenye ku buryo rukeneye udufaranga tw'amahoro. Mahoro ni iki byonyine kugira ngo imenywe n'u Rwanda? Mu by'ukuri si mahoro batukaga cyangwa se si mahoro baseserezaga, wenda bavuga ati kabarinjirira amahoro. Amakanika bakayisanisha, bavuga abaturage birwanaho bakabasanisha n'amahoro. Urumva nka kurya n'abandi bavuga gumino bakayisanisha na mituwality, kandi iyo bavuga nubwo duhaye tuvuga gutyo ntabwo bavuga twirwanaho baretse mahoro. Imuhira TV gihari ibyo ni izi n'indi nteruro iziyongera kuri CV. Iyi ni Muhira TV nk'ibisanzwe. Turabashimiye mwebwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose. Kibisanzwe rero muri kumwe na Emas Muhizi wateguye kino kiganiro kandi ugiye kukibagezaho ku murongo wa telefone cyangwa se ku murongo turi kumwe n'umutumirwa wacu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mukuru si muvuga reka yivuge, hanyuma twinjira mu kiganiro cyacu. Watwibwira nimba wawe twumva? Ndabumva neza cyane, muranumva namwe? Turabumva neza cyane. Uko bisanzwe ndagira ngo si ubwa mbere tuganirira hano ku Imuhira TV. Ubwa kenshi ngira ngo nitwa Etienne Muragizi, ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Dakota y'Amajyaruguru. Imuhira ku ivuko ni muri Kongo, muri region ya Sud Kivu, territoire ya Uvira, muri village yahitwa ku Gihuha. Aho niho navukiye, niho nakuriye, nahavuye ndi mukuru. Ndibaza ko sinzi niba mbashije kwivuga ko bikenewe. Ndakeka ko kwaba guhagije. Kwaba guhagije. Rero ku Gihuha nyine byifashe gute? Ku Gihuha nza numva bamwe bavuga ngo nahari ku Gihuha. Mu by'ukuri rimwe na rimwe nyine umuntu ababumva ukabatahura ko ntihagituwe, nta munyagihuha n'umwe ukihatuye, nta n'utuye hafi yaho nyine kubera ibibazo by'intambara zagiye ziba. Ndatekereza ko ziriya ntambara zabaye muri 2017 niho zahereye, zisenya imihana zirayitwika, zinyaga inka, zica abantu, abasigaye barahunga barahava kuva ico gihe kugeza ubu ni amatongo. Ariko nanone haracitwa ku Gihuha, nta cyatuma hadakomeza ngo hitwe ku Gihuha, nubwo ari amatongo nyine ariko ni amatongo yo ku Gihuha. Uko niko byifashe. Koze cyane. Kwinjira mu kiganiro cyacu, reka tugushimira cyane nk'Imuhira TV kuba wemeye kutwitaba. Ni gake abantu bo muri mahoro bakunze kutwitaba, kandi ngira ngo niyo strategy yanyu cyangwa se niyo murongo mwari mwafashe
yo kuvuga ati mwebwe ntimuzoza muvuga ibikorwa bizoza byivugira, kubera ko wowe wumvishije ko ari ngombwa ko woganira n'Imuhira TV? First of all, bwa mbere mu by'ukuri ntabwo ngiye kuvuga ndepresente Mahoro. Of course ndi umunywanyi mugani w'abarundi, ndi members wa Mahoro, ariko kandi ibyo tugiye kuganira, ibyo turi buvuge byose ndabivuga nka Muragizi ku giti canje, nta represente umuryango Mahoro. Sasa rero njewe ku giti canje ndagira ngo wanabyumvise ntangira mbivuga, ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye hano ku Imuhira TV, ndanatekereza ko wenda atari ubwa nyuma. No mu biganiro bya Mahoro n'abayigize ntabwo nigeze numva inama twigeze dukangurirwa se cyangwa baduha amabwiriza atubuza kuzaganira. So wenda abo babivuga sinzi iyo babikuye, ariko mu by'ukuri Mahoro ariko turabyumva n'amaradiyo atandukanye. Impamvu mbivuzeho cyo nuko twagiye tuzumva, ndetse natwe twagiye tugerageza gusaba bamwe nyine ko twoganira, bakatubwira ko nta umwanya bafite, ari uw'ibibazo biri iwacu, kandi koko birumvikana. Ni byiza nyine ko baba busy kubera ibibazo biri iwacu, ariko sometime abantu bakavuga ati kuko ibibazo biri iwacu si byo gukora gusa, no kuvuga nabyo biba bikenewe. wowe wumva ko no kuvuga biba bikenewe cyangwa bikenewe gusa hakenewe gukora? Bivana n'icyo umuntu avuga, wenda turaza kubigeraho ku mpamvu njewe ntekereza wenda Mahoro yabiceceka, ariko kandi mbisubiyemo ngo ni impamvu njewe ntekereza nkanje, ishobora kuba ariyo cyangwa atariyo, kuko sinkora mu buyobozi bwa Mahoro. Nahoraga ndepresente state yacu, ubu nacuye igihe. Mahoro nayikozemo nzi byayo, na executive yayo ubwayo nigeze kuyikoramo. Ariko rero umuntu arashobora kudatanga ikiganiro kubera ko yabuze umwanya nk'uko babivuze, cyangwa arashobora kudatanga ikiganiro kubera impamvu ziwe ntazi. Ariko so far njyewe ndi umumambure wa Mahoro, kandi dukoranye ikiganiro, kandi mu by'ukuri nta ngaruka niteze nyuma y'iki kiganiro, as long as ibyo mvuga ndabivuga nka Muragizi, mbivuge nshingiye kuri analyse njewe nkora. Wanashaka wenda n'ibyo bibazo benshi bibaza ngo Mahoro iraceceka, hari icyo umuntu yabivugaho nk'impamvu, ariko nanone mu by'ukuri gishingiye ku byo umuntu atekereza na analyse z'umuntu ku giti cye. Wenda nibiza kuba ngombwa mukabitubaza twabivuga, ariko nkatwe apana mu rwego rw'abarepresente Mahoro. Urakoze cyane. Niba warigeze ku representa state yanyu, bisobanura ko wenda amakuru menshi ushobora kuba uyazi, nubwo utatumwe na Mahoro cyangwa ibyo ubivuga ku giti cyangwa uko wabivuze, ariko wowe ubona ari ikihe mpamvu ugaragaje muri analyse zawe? Muri analyse zanje ndavuga amagambo abiri ntekereza ku giti canje, wenda ashobora kuba ariyo mpamvu nyamukuru wenda Mahoro idakunze kwitabira ibintu za social media cyane. Iyi mpamvu ya mbere, reka tubivuge dutomoye, tubivuge mu izina kugira ngo abantu babashe kubyumva. Hanze aho haba hariho urukurukuru ko hariho amacakubiri hagati ya Mahoro na Mutualité, hagati ya za Gumino na za Twirwaneho. Ibyo biravugwa cyane. Hanyuma rero iyo urebye bene data bo muri Mutualité, ndavuga impamvu zibiri. Ibyo baba bavuga, amagambo bavuga bagiriza Mahoro, kandi mu by'ukuri bakayavuga nanone yabanjirijwe n'amagambo y'uko bo bashaka Amahoro, bashaka ubumwe bw'abanyamurenge, bashaka gushyira hamwe, batekereza ko imbaraga zacu mu by'ukuri twagera ku cyo twifuza ari uko twabaye umwe. Ibyo iyo babivuga gutyo uba wumva mu by'ukuri ko baravuga ijambo ry'abagabo,
igitekerezo kizima umuntu uwo ari we wese yashigikira yakumva, wenda byaterwa n'impamvu idaturuka ku ari we wese, ariko ntawe utashigikira ico kintu. Ariko rero ico ntekereza gituma amahoro rimwe na rimwe isa n'ihisemo kubiceceka, nuko ayo magambo abanziriza amahoro, abanziriza ubumwe bw'abanyamurenge, abanziriza gushakishiriza imbaraga hamwe, abanziriza kwicarana bakaganira, akunze kubanzirizwa n'amagambo yo gukomeretsa imitima, amagambo y'ibinyoma baterura bagasuka kuri mahoro, amagambo yo gusebya, amagambo yo gutaranga bagata ku karubanda hariya ku masocial media. Noneho waza kubitekereza, amagambo y'umuntu uvuga ko ashaka amahoro, ashaka ubumwe bw'abanyamurenge, ni nako iyo mituwarite yabo yitwa, agasubira kandi agaherekezwa n'amagambo y'ibinyoma yo guharabika amahoro. Ibyo ari byo byose umaze kumva ibyo bavuga, umuntu ahita atire conclusion ko aba bantu nta mahoro bashaka, kuko ushaka amahoro avuga neza, agira imvugo nziza, agira approach akoresha mu approachinga mugenzi we iyo mu by'ukuri aba ashaka amahoro. Ariko sinovuga ngo ndagushakaho amahoro ngo nimara ngende nkubeshere, nimara ngende mpimbe, nimara ngende nguteranye, nimara ngende mfovye ibyo ukora, nimara ngaruke mvuge ngo nkeneye amahoro nawe. Ico ni kimwe ntekereza, wenda ni mu bikenera turaza kuja muri detaye z'ibyo byose bivugwa, nubwo tutavuga byose, ariko hari ibyo twavuga bigaragaza mu by'ukuri ko aba bantu bataba bakeneye amahoro, bataba bakeneye ubumwe. Ari nayo mpamvu njewe ntekereza ko mahoro rimwe na rimwe ihitamo kwicecekera, kuko iba yabarebye ikabona mu by'ukuri ko bakeneye gusa distraction, igahitamo kwicecekera. Niko ntekereza. Ico ni kimwe. Icya kabiri ntekereza, ni abantu nanone bagifite imyumvire yo kumva ko abanyamurenge, bwana munyamakuru, dushobora kuba wenda duhaye tuja kugera abantu bagera ku 500,000 uko ntekereza koze estimation, ariko umuntu akaba agitekereza ko abanyamurenge bangana gutyo, uko tungana twese, niba hari ikintu cipresente imbere yacu, twese tugomba kucumva kimwe, tugomba kugitekerezaho kimwe, tugomba kukibonaho kimwe, uko byaba bimeze kose. Umuntu rero ugifite iyo myumvire, utaramenya ko n'abavukana bonse ibere rimwe, cyangwa wanashaka n'amahasha impanga, ikintu kimwe bashobora kucumvamo mu buryo bubiri, bashobora kugitekereza mu buryo bubiri, kandi ari ikintu kimwe. Rero bagahita gushoza izi ntambara zose z'amagambo bashingiye mu kubleminga amahoro ko batavuga rumwe, bafitanye amacakubiri. Ndatekereza ko ibyo ari byo bintu mahoro izisubiramo, ikabikorera analyse, igasanga abantu ntibakeneye amahoro, kandi ko barasaba amananiza, ibitashoboka igahitamo wenda kwicecekera gusa, igakomeza ibikorwa by'ubutabazi, kandi nyine kuko yumva ko ari byo bikenewe, ibindi ibibona nka distraction. Ndatekereza ko izo zombi arizo mpamvu, wenda ho nabaho n'izindi, ariko nibyo nje ntekereza nkanje ku giti cyanje. Urakoze. Mu gihe bavuga ati tugera mbere yuko na mituwarite ihaba, twagerageje kubahamagara ati dukeneye ko tuganira, tugire ibyo tumva mu dusobanurire, mahoro ntiyabyemera. Bageraho biyambaza abashumba, ndavuga abapasiteri, itizagira ico bitanga. Ico kintu wakivuga hiki ni ibinyoma nkuko bivuga? Ibyo bintu barabikoze bwana munyamakuru, ndabivuga kandi bisubiremo, kuko ntabwo babikoreraga mu rwihisho, babikoreraga kuri social media. Ariko nka kurya narimaze kukubwira se, cyangwa narimaze kubwira badukurikira. Mbere tukiraho ari space mwe twigeze gutumiramo vice president wa mituwarite, iwe yavuze ko kugira ngo baze kuri social media nuko inzira zose zabuze. Barabahamagaye ngo bahure, tibyakunda, babatuma abapasiteri, tibyakunda, babona ko nta yindi nzira isigaye, babona kuje kuri social media. Ico ntabwo nshemera. Igituma ntacemera ni iki? Kubera ko turabizi iteka ryose, nico naringiye gusubiza,
request zabo zose zijanye no gukenera ko bicarana n'amahoro zabaga zabanjirijwe n'ariya magambo y'ibinyoma, n'ariya magambo yo gusebya, n'ariya magambo yo gutarangana. Mu by'ukuri mu yandi magambo umuryango wacu Nyamurenge nta banga ryawo rikibaho. Icyo ari cyo cyose kibaje mu mutwe batitaye ku ngaruka bifitiye ubwoko bahita bagishyira hariya ku karubanda bumva ko bashaka gutakariza amahoro icizere n'amanota. Ariko mu by'ukuri igihe cyose basabye ko bazicarana n'amahoro bakaganira, ibyo byose byagendaga bibanzirizwa n'ayo magambo mabi asharira, bigatuma noneho mahoro mu by'ukuri igatekereza ko aba bantu nanone ibyo ari byo byose ntabwo bashaka amahoro. Iyo bashaka amahoro ntibari kubanza ngo bavuge ibi ngo nibamara bagaruke bavuge ko bashaka amahoro n'ubumwe bw'Abanyamurenge. Wenda nimuza kubikenera turaja muri detaye yabyo, ariko ndatekereza ko ibyo ntabwo byabaye. Batangizanyije social media, nizo batangizanyije, barakomeza kugeza basabye ubwo busabe kugeza bidakunze, ariko ntekereza ko wenda iyo ariyo mpamvu. Urakoze cyane. Ibyo guhamagara abapasiteri, ibyo guhamagara amahoro, twabimenye nyine ari uko bamaze kuvuga ati inzira zose zabuze. Byari kugenda gute iyo mubitaba? Mwamara kubitaba mukababwira ati nubwo tubitabye ariko turabanenga bino na bino na bino na bino na bino, kuba mwaragiye mukavuga kuri social media kurusha guceceka? Ntaco byari kwica, ariko kandi nawe ubirebye bwana munyamakuru, umuntu arafokasinze mu gikorwa cy'ubutabazi. Abantu bariko barapfa none bagafejo bundi. Uwo mwagafatikanyije icyo gikorwa cy'ubutabazi w'umunyamurenge mwakabaye mubabaranye, ukabona agiye hariya uri kurakora ibikorwa by'umutabazi buzwi ku rwego rw'umunyamurenge wese ahava akaja, amaudiyo n'amavideo ariko araza agaragaza ibikorwa bihaye bikorwa, wa muntu akaja hariya kuri social media agapfobya biryo uhaye ukora, akavuga ko ntabyo, ndetse akinjira mu baturage agamije mu by'ukuri gucuragurira igikorwa nk'icyo cy'ubutabazi bw'Abanyamurenge bari muri iriya situation. Umuntu rero uhaye ukora ibyo kandi wowe urafokasinze, ijambo rya mbere bwana munyamakuru, mahoro bahora mu manama y'urudaca, bakora amanama amajoro, ntibakiryama ntibacota uw'igitondo, kugira ngo barebe uko babona ubufasha bufasha abantu b'iwacu bameze kuriya. Noneho waje ukumva uwo mwakabaye mubifatikanya nk'uko narimvuze, yadukanye amagambo nk'ayo yo kuvuga ko ntabyo ukora, ndetse n'imisanzu y'abaturage itangwa iribwa. Noneho nk'uwo muntu uratekereza ko mu by'ukuri yaba akeneye amahoro, yaba akeneye kubaka? Aho rero niho mahoro igera ikavuga iti aba bahaye bavuga ibi, bahaye bakora ibi, nta mpamvu yo kubatakarizaho umwanya, reka twebwe dukomeze twikorere, igihe nikigera bakumva ko tuzaganira. Izi mvugo zabo mbi bazaziparika bazishire ku ruhande, bashakishe rero imvugo izatuma tubasha kumvikana tukagira aho duhurira. Muri ico gihe rero bazaganira. Ariko rero gutakaza umwanya ku muntu uhaye uvugaya byaba bigoye. Ikigira kabiri, hari aho bigeze baganira inshuro nka 2 nangwa 3, barahaguruka abayoboye mitiwarite, ngira ngo bari bataranagenda, sinzi neza ko nibuka bahuriye rimwe muri North Carolina, sinibuka handi. Ariko nanone habaho ibintu byo kunaniza bijanye na za politike wenda umuntu adashaka kwinjiramo. Uko tubona iriya ntambara nuko dutekereza tugomba gufasha abaturage bacu bahaye birwanaho, tukabagaburira, tukavuza barashwe, tugasura imfungwa, tugakora biriya byose dukora. Abandi nabo bakabishira mu yindi imirongo mu by'ukuri mahoro itekereza ko ari imirongo ifite ingaruka ku bwoko kuruta uko byaba bimeze uyu munsi. Muri ico gihe rero ico mahoro yabashije gutahura, kandi yanasabaga bagenzi bayo,
yabashije gutahura ko mu by'ukuri bafite uburenganzira bwo kubitekereza muri ubu buryo bahaye babitekerezamo, bwo kunyura muri iyi nzira bo batekereje. Bafite ubwo burenganzira mu gihe badahaye babona izi ngaruka. Ariko kandi nibarekere Mahoro nayo uburenganzira bwo kuguma muri uyu murongo wo gufasha abaturage, babagurira amafu, bavuza barashwe, basura inkomeri, bazivuze, basura imfungwa. Ibyo cyane cyane nibyo bakunze gukora, kugira rero ngo bashoze intambara hagati yabo n'amahoro, ngo ubwo icyo kintu batakibona kimwe, batagitekereza kimwe, ibyo hari igihe bitonashoboka ko babibona kimwe banabitekereza kimwe. Vaut mieux ko babyumva ko bishoboka, bakagumana uwabo murongo, Mahoro ikagumana uwabo murongo, noneho bose bakamenya ngo ubwoko twaratewe, twagize ikibazo, ubwoko bwacu turabufasha dute, mituwariti igafasha uko ishoboye, Mahoro igafasha uko ishoboye, ariko hakabaho kubahana no kwirinda gusebanya, kuko gusebya Mahoro uri mituwarite uba wisebeje, gusebya mituwarite uri Mahoro uba wisebeje. Uko rero niko ntekereza Mahoro ibifasha ibintu. Urakoze cyane. Hari amagambo wagiye uvuga ati n'igituma mituwarite batayiha umwanya ni amagambo ivuga yo gusesereza, yo gusebanya. Waduha nk'umufano wenda tubashe kumva ayo majambo, wenda twumve koko uburyo ari amagambo asesereza? Ni amagambo asesereza, ni amagambo y'ibinyoma, ni amagambo yo gutukana, ni amagambo nk'umufano wenda abantu barushaho gusobanukirwa. Nico ngiye gusobanura. Ni amagambo afata ibanga ry'umuryango Nyamurenge ukarita hanze ku karubanda. Ndaguheza urugero niba unyemereye, mvuge bikeya, ndakubwira nk'amagambo 6 ariko asa, sinzi ko wabinyemerera, agaragaza ko mu by'ukuri abantu nta mahoro bashaka. Nico nari ngusabye. Nico nari ngusabye. Okay, ureke nguhereza urugero. Ndaguhereza urugero mpere kuri Colonel Makanika ava muri leta. Igihe Colonel Makanika ava muri leta, nta utazi cyari kimujanye. Yumvise ibyabaye ku bwoko, leta irebera tiyagira iki bikozeho, biraruha bigera ubwo byamunaniye kwihangana. Yambura inshingano ze, yambura ibyubahiro bye, asiga umushahara we wari umutungiye urugo, aragenda kugira ngo aje swate gupfana n'abaturage cyangwa gukirana nabo. Ariko igitangaje, guhera umunsi Colonel Makanika arenga muri ariya maranga, bamye basimbira kuri social media. Ico kintu bwana munyamakuru n'abadutegera uze kumbwira ko ico kintu uri umunyamurenge wo gikora. Baravuga bati Colonel Makanika ijambo rya mbere nubwo yaje atumwe n'u Rwanda, ijambo rya kabiri yatumwe na RCD na Moise Nyarugabo na Rubebe, ijambo rya gatatu bavugaga ko yaciye mu Rwanda. Hari uwambwiye uri mu bayobozi ba mituwarite, ambwira ko azi na hotel Makanika yarayeho mu Rwanda. Noneho nk'ico kintu umuntu uzi ico akamaro ka Makanika muri ariya marango n'abo bafatikanyije y'abatwirwanaho y'abagumini, umuntu uza aho ubwoko bwari bugeze cyagihe leta yarabwihoreye ndetse no kugeza kuri uyu munsi bagapfa kugeza kariya kageni. Ariko yamara agahimba ikinyoma ko Makanika yatumwe n'u Rwanda, agahimba ikinyoma ko Makanika yaciye mu Rwanda, akanahimba ikinyoma ko azi na hoteli Makanika yarayeho mu Rwanda. Ico kinyoma rero ico kigamije ugitekereje, abari ugusinyara leta ngo uyu muntu ibyo ahaye avuga byamujanye ntabwo ari byo, ahubwo ari muri misiyo yindi y'u Rwanda na RCD kuko basanzwe babikora. Babaturage rero Makanika agiye gutabara bacuraguriwe nande, bacuraguriwe n'aba biyita ko aribo bakunda ubwoko bw'abanyamurenge, bashaka ubumwe bw'abanyamurenge. Iryo nubwo byo bari ukuri, nta muntu utazi ko ari ikinyoma. Ariko bwana Etienne, umuntu abivuze ku giti cyiwe ntago biba bivuze ko ari mituwarite yose bivuze. Navuze cyangwa se ko yatumwe na mituwarite. Navuze ngo byavuzwe n'abagize mituwarite kandi bikavugirwa hariya kuri social media.
noneho rero tekereza nk'iryo n'ubu bakomeje kubivuga nk'iryo nimba nta muntu utazi ko ari ikinyoma ariko reka tuvuge ngo ni ukuri nk'iryo banga uzi ico agiye gukora uzaho ubwoko bugeze wamara ugafata ugasinyara leta ugasinyara amahanga ubugamije iki ku bwoko ico ni kimwe. Etienne ugize ibyo uvuga kubarizwa muri mahoro ukagira ibyo uvuga cyangwa se ukavuga ikinyoma ico gihe tuzabishura kuri mahoro yose. Oya ndabisobanura abagize abayobozi ba mituality hari ibyo baje hariya bakavuga kuri social media. Abayobozi ba mituality abayobozi ba mahoro umuyobozi wa mahoro uzaje hariya kuri social media akaja kuvuga ibintu ubwo nyine azabahaye abivuga nk'amahoro keretse yamensheninza akavuga ngo ibi mbivuze nkanje ariko nanone umuntu w'umuyobozi yatekereje ku bintu akaja hariya akabivuga mu by'ukuri aba ari ibintu bijanye n'umurongo wiwe afite swate niba ari mahoro niba ari mitualite. Ndatekereza ko ivyo bintu niko biba bimeze. Icya kabiri ndaguhereza urugero rw'ibintu byavuzwe kuri social media n'abayobozi ba mitualite wenda nawe urabizi ubwo hari hageze ko abanyarurambo basubizwa mu byabo bataha mu by'ukuri ndibuka hari ibintu bimwe byavuzwe na bamwe mu bayobozi ba mitualite ndabategera ndaseka cyane twari twaraye mu nama iyo nama nayiparticipemo kuko muri mahoro hari ibyo tuba dukora rimwe na rimwe by'ubukangurambaga gukangurira abantu gutanga imisanzu itabara bene wacu noneho twari tugize iminsi 2 twaraye mu nama turimo tubitekerezaho uburyo abaturage bagomba gusubira mu rurambo bagasubizwa mu byabo ico gihe ndetse bagira n'amakomisiyo azakurikirana ibintu bitandukanye hariho amakomunikasiyo hariho gukomunika kwikontakta n'abayobozi hariho za Monique hariho gushakisha umutekano w'abaturage hariho kuzamenya abari ready kugenda hariho kuzamenya aho bazahitira hariho kuzamenya uko bazabaho ibyo byose ntabwo ari ibintu biba overnight. Igihe mahoro igihaye ibitekereza igihaye ibipanga inabishakira budget aba bantu ba mitualite baje hariya kuri social media ko mahoro ihaye irwanya igikorwa c'abaturage ba rurambo kuzamuka ngo baje mu rurambo. Mahoro niyibatunze niyibamenyera buri kimwe cyose ni gutari yigaruka ikabarwanya. Ejo bundi hasohotse raporo yagaragaje ibikorwa se cyangwa amafaranga yatanzwe mu rwego rwo gucura abanyarurambo. Amafaranga menshi yari ay'amahoro hari n'ayatanzwe ava handi nta rufaranga na rumwe rwabo ba blaminga amahoro ko yayicuragurira ico gikorwa yigeze agaragara kandi mu by'ukuri nta yatanzwe. Ariko noneho aba batakontribuwe nibo babaye bazima nibo bahaye bigira beza bagiye kuri social media ko mahoro ihacuragurira igikorwa cy'abaturage bo mu rurambo kuzamuka. Iyo nindi mpamvu mu by'ukuri ibigaragaza ko aba bantu mu mitima yabo bari mu kintu cy'urwango n'ubugome ariko kandi si mahoro babahaye bagirira. Twese ko turagirira bari abaturage bari muri kare akaga bari muri yabuzima niba bakora ibintu bumva ko bahaye bahimba amahoro baba birengagije ko mu by'ukuri abaza gusubira les conséquences ari bari abaturage bari hari. Reka ngere ku kibazo cy'imisanzu ko ndagira ngo sobanura ibi bintu mu by'ukuri abatwumva babyumve neza ko impamvu tuba tuvuga ibi bintu turaza no gutanga wenda message y'inama mu nyuma ariko no kugira ngo babyumve kubera ko ubu hariho umwuka wo kuyobya abantu no kubwira abantu bitari byo ariko nanone bigamije kugusenya. Ikintu kijanye n'imisanzu bwana munyamakuru umuntu ukija hariya abayobozi ba mitualite uzubumva guhera kuri president na vice ukamanuka ukika bagenda bakaja hariya bakavuga ngo mahoro irya amafaranga y'amahoro yoherezwa mu Rwanda amafaranga y'amahoro yoherezwa ba Moise Nyaruga Kinshasa na ba Rubero. Est-ce que vraiment bwana munyamakuru n'abatwumva n'abadukurikira ibi bintu barashobora kubivuga kugeza ubwo batekereza ko Moise Nyarugabo ashobora kurya $20 y'umuturage atanga hano arakennye ku buryo yahemuka bigeze ku rugo rwe baze babesha bamenye ko bahaye babesha n'abantu bazima batekereza bafite ubwenge. Ariko Etienne aho ngaho uvuze gutyo
uvuze aho ngaho wenda si idolari 20 zawe gusa, idolari 20 zawe zihuye n'izundi n'iz'uwundi tizoba 20. n'ibishaka bibi ibihumbi 100. ariko ntabwo Moise Nyarugabo ntabwo Ruberwa bari mu bantu bakennye ku buryo bohemurwa n'amafaranga atabara bene wacu bari muri kare agahinda bagorewe ku misozi, abana birwa banyagirirwa ku misozi. Ibyo ni ibintu bagenda bakarema, nta nubwo amafaranga dutanga hano bwana munyamakuru aja gufasha u Rwanda, kuki u Rwanda rurakenye ku buryo rukeneye udufaranga tw'amahoro. Mahoro ni iki byonyine kugira ngo imenywe n'u Rwanda. Mu by'ukuri ibi byose babikoresha nk'intwaro yo kugira ngo basenye ibikorwa by'amahoro, bereka abantu ko mahoro ari ntayo ntabyihayikora, kugira ngo wenda ubwoko bwacu wenda ntawe uzumenya impamvu, ariko kubivuga ngo bagamije gusenyera ubwoko biragoye, ariko nta yindi mpamvu ni iyo, kubera ko amafaranga nayo gufasha ubwoko. Niba bayacuraguriye ubwo nyine baravuze ngo we don't care, bagendega nimba ari ugushira bashire. Tugende ku kintu kijanye n'ibibazo byagiye byitwokeza hagati y'abasore batwirwaneho. Bazavuga ngo izibanye kizibura gukomandanya amahembe. Rimwe na rimwe hakitokeza ikibazo mu by'ukuri gisanzwe cy'umusirikare swate n'umuyendisipline yakoze amakosa ku giti cye, tutaramenya amakuru cyangwa tukiyamenya. Twaje kubona tukabona abayobozi ba mituwalite, tukabonera hariya kuri YouTube bagatangira kuvuga amakuru ko byagenze y'ibinyoma kugira ngo bayobye rubanda nyamwinshi. Ndabahereza urugero k'igihe ca Colonel Nyenyeri agiye, bwarakeye Colonel Kibangura nawe agirana ibibazo na bagenzi be, nawe aragenda nubwo yaje kugaruka. Ngo buce Colonel Gakunzi niko byagenze, ngo buce bakoze kuri Ndori yaravuye kwivuza, ngo buce bakoze kuri uyu musore David, ngo buce bakoze kuri inde, bakoze kuri none ibyo byose bakagenda bagaformira information bakwirakwiza mu baturage yerekana ko ibibazo byabaye hariya biterwa n'amahoro, biterwa n'amacakubiri hagati ya Twirwaneho na Gumino, kugira ngo bacuragurire iyi misanzu y'abaturage ihaye itanga. Urugero k'umunsi Colonel Gakunze agenda, nibwo Ndori yaravuye ku bitaro arazamuka ngo agere kuri Kageregeri, avugana n'abana bisanzwe. Kera mitiwalite baba babisamiye mu kirere, batangira kudifiza iyo information bavuga ukuntu Colonel Ndori yaragiye kuraswa. Twaganiriye nawe araseka cyane. Amakuru aha yavugwa akatubwira ngo ngaha yumva, bararuha barabihindura, baravuga ngo byatewe n'ikibazo Gakunzi yagiranye na bagenzi, babihuza n'ukuntu Gakunzi avukana na Ndori. Bavuga ukuntu Twirwaneho yaje kurasa Gakunzi, aho Gakunzi yari Etienne, ayo makuru ninde wazo yavuga uwo muri mituwalite? Ntabwo mvuga amazina, ariko avugwa n'abayobozi babo. Navuze ngo uhereye kuri president na vice president n'abandi bafatikanyije, ayo makuru barayavuga kandi Etienne, impamvu nari mvuze gutyo, hari igihe umuntu avuga ibintu ku giti ciwe mwamara mukabyita mituwalite. Hari amakuru amwuvuga yavuzwe na Menya Ukuri cyangwa se na One Africa na Menya Ukuri. Icyo gihe umunyamakuru Rutikanga avuga nka Rutikanga nk'umunyamakuru, mwarangiza mukabishira kuri mituwalite kandi atari umunyamakuru wa mituwalite, kandi wenda ashobora kuba atabarizwa no muri mituwalite. Icyo tuvuga bwana munyamakuru, ko turavuga ibyo twumva, ibyo tubona n'amaso yacu bivugwa n'abayobozi bo muri mituwalite. Niho navuze ngo umuyobozi w'amahoro agiye akavuga ikintu hariya, mu by'ukuri buriya basa n'urepresente mahoro, nubwo abahaye abivuga nkawe cyangwa tuba duhaye tubona we, ariko umuyobozi aza yirinda kuvuga ikintu gishobora guteza ikibazo muri community, gishobora kuyobya benshi, ikintu hasa kitari ukuri akagikorera ubushakashatsi mbere yuko yakivuga. Kandi umuyobozi yaje kuvuga ikintu, ntabwo ikintu cyose kiza ngo kije hariya kuri YouTube bwana munyamakuru. Niho twavuze tuti ibanga mu muryango Nyamurenge rirakenewe, haba nubwo ho bahari ukuri. Gerageza za nzira wavuze bakoresheje zo
yambaza abapasitori no kubwira amahoro ntibyakunda, ariko nubwo bitokunda nkubwire, nubwo bitokunda njewe ari njewe kubw'inyungu z'ubwoko naho ubwoko bugeze nahitamo kubyakira ko ariyo myumvire yabo, ko ariko bo batekereza, nkanatekereza ko nanje mfite yanje myumvire nabo bahaye bagaye, ariko tukabana tutarabanza, bagakora bagafasha iwacu, tugakora tugafasha iwacu. Ariko uje kuri ku ma YouTube channel ibiganiro byabo byose ni bitera amahoro amabuye, which is not good idea. Tibakagombye kuba bakora ibyo bintu. Niba bashaka ko un certain jour bazahura n'amahoro bakaganira, reka nkubwire urugero bwana munyamakuru, umbabarire. Hano muri Amerika sinzi aho iwanyu kwizo agence zihaba, uzi agence bita collection aho muri Canada irahaba. ikora iki? Icollectinga amadeni y'abataragize ubushake bwo kwishura amadeni yabo. Irahaba. Reka mbitangeho urugero, sinzi ko ruje. Agence ya collection, iyo umuntu afite ideni swate ry'ibitaro cyangwa ry'ikintumbaze, barakwandikira bakubwira bati hageze due date yari uyu munsi ntiwishyuye, bwaca bakakwibutsa bakageza ubwo bagahamagara, bwaca bagahamagara. Iyo bimaze kugera ku gihe runaka barakwandikiye ntibyakunda, bakagutelefona ntibyakunda, baza bagusendinga muri collection agency. Iriya collection agency ni agence ibibafashamo gufata ariya mafaranga ku mbaraga, bakayagenda muri account yawe batabigusabiye uburenganzira, bakayakuramo bakayishyura beneyo. Ibintu rero biza kugeraho ari uko watakarijwe icizere. Iyo wageze muri collection biramesinga up ziriya credit scores zawe, credibility, no kuvuga ngo icizere cyawe kiba gitakaye. Tiwagenda uri muri collection ngugiye kuri banke gusaba loan, tibishoboka, ntayo baguha. Tiwaje gusaba credit y'imodokari, ntayo baguha. Tiwasaba cash, ntayo baguha. Barakubitamo social yawe security, babona uri muri collection bakakubwira ngo genda clearing ibi bintu. Nyuma yo kubiclearinga ça va prendre du temps, ntabwo bizabera, bizatwara igihe kirekire, babanze bakurebe uko witwara. Guhera umunsi wishyura rino deni biragutwara nk'amezi 6 cyangwa umwaka, bahaye bakwitegereza, bakureba uko wishyura amadeni yawe, uko wishyura amabirizi yawe, uko witwaye muri ico kintu. Iyo babonye rero wabaye umwizerwa, batangira bakubiridingira amanota ukazageza ubwo uzagera ku rwego rwo guhabwa inguzanyo nimba uyikeneye. Aba batipe ba mutuality biriya byose uzi nawe urabizi, baza bavuga byo guharabika abagenzi babo, byo kubesha, byo gutukana, credibility yabo barayononye. Nibabanze bakiriyaringe, nibagira imvugo nziza. Etienne, aho ngaho bavuze ko ari mwebwe mwononye yanyu mu gihe abantu abanyamuryango banyu babahamagara akambwira ati please dukeneye ko tuganira, hari byo tubona bitagenda, ntimubaha umwanya, bakandika ntimubaha umwanya, bakabatuma abantu ntibabaha umwanya. Kubera ko mwebwe mwumva ko mwo bagiraho power cyane kumva ngo babanze ba building icyizere muzabone kubakira, kandi twese tungana. Ntabwo duhaye tubagiraho power. Twavuze ngo ibi biganiro kugira ngo bibe nuko babanza bakatwereka ko mu by'ukuri, cyangwa babanza bakereka amahoro n'ibitekerezo byanje ko bashaka amahoro. Ibi bakabanza bakabikiriyaringa, kubera ko ico kibazo warubajije nari nanagishubije. Hari ibibazo politiki by'uburyo urugamba rwo kwirwanaho rugomba kurwanwa. Ariko kandi mwabahamagaye ntimwabitabzega mubabwira ati izi nzira mwamunyuramo n'izi ntabwo zari zikwiriye. Ko bahuriye North Carolina, hari abagabo bari babirimo, njewe ndabizi. Ico gihe hari n'abantu bagiye delegation, umuntu yagiye duhaye tuvugana gerayo, aragaruka duhaye tuvugana. Ibyo byaravuzwe, nubwo muba mwumva bavuga ibyo, bicaranye inshuro zibiri. Ibi si ibintu byo kuvugira wenda kuri social media, ariko ngo tuvuge ngo byari banaka na banaka, ariko bicaranye inshuro zibiri bakavugana muri ubwo buryo bw'uburyo kitwitwara muri iki kibazo cyo kwirwanaho.
turi abaturage tugomba kwirwanaho nk'abaturage kandi mu by'ukuri niko ibintu bimeze abandi nabo bakavuga ibindi ibyo ngibyo rero tubigiyemo ntirwabona gica aho kugira rero ngo tugume twuriraneho kubera ko iki kintu tutacumvikanyeho nibyo navuze ngo bari bakwiriye gusubira inyuma bakareka aya magambo y'imisare amagambo yo gutukana yo gusebanya buri bantu bagakomeza umurongo wabo ariko ntiwumve ko nimba nabitekereje muri ubwo buryo duhaye dushaka kubagiraho power bavuze amagambo mabi akomeretsa imitima nibabanze bitware neza ahasigaye ibindi bizikora ariko ngaho wari uvuze ati babeshe ikinyoma bavuga kuri bari kwirwanaho wari utanze umufano w'amakanika si mahoro batukaga cyangwa se si mahoro baseserezaga wenda bavuga ati kabarinjirira amahoro amakanika bakayisanisha bavuga abaturage birwanaho bakabasanisha n'amahoro urumva nka kurya n'abandi bavuga gumino bakayisanisha na mutuality kandi iyo bavuga nubwo duhaye tuvuga gutyo ntabwo bavuga twirwanaho baretse mahoro ayo magambo yombi arajana bavuga amahoro bakavuga twirwaneho bakavuga ko ari umuntu umwe urakoze reka tugane iminota kira hari abavuga ko mwebwe mudashaka babanenga ubanenze wese mukamwita mutuality kubera mwebwe mwumva ko ntawo banenga ntabwo ninde wacishijeho iryo tangazo ko mahoro idashaka bayinenga nubwo ndahaye nyivugira ariko rwose mahoro wayinenze ku makosa ihayikora icyo kiri understandable kirumvikana ariko kunenga mahoro ukayinenga ukoresheje amagambo yo gupfobya ibyo ihayikora kandi bigaragara bizima kuko si ukunenga ahubwo ni ugusenya voilà itandukaniro kunenga ibi bintu muzamubikora nabi nibi ariko kuja kunenga amahoro ugafata ibyo yakoze bizwi ukabikuba ni zero ntabwo ubwihaye unenga ahubwo ubuhaye usenya hari akandi kantu wakomojeho uvuga ngo mahoro batanga amafaranga yo kuzamura abanyaruramba atariko nta hantu twigeze tubona cyangwa se nta hantu mwigeze mubona ubufasha bwa mutualite nayo ni ngombwa ko itanga raporo muri mahoro kugira ati mahoro ivuga ati mwebwe ko nta bufasha bwanyu mwabonye hari aho bihurira kugira mwacu kumenya ko taco bakoze ntabwo ari ngombwa ko batanga raporo muri mahoro ariko kandi wibuke ko mahoro ntabwo izitanga raporo muri mutualite ariko iyo mahoro yohereje amafaranga iyo yakoze ibikorwa binyura hariya kuri mitandao bikamenyekana n'aba mutualite bakabikurikirana ikigira kabiri niba wankurikiranye neza nakubwiye ko hariho raporo ureke nzayishakisha nikohereza yasohotse iriho budget y'amafaranga yacuye abanyaruramba harimo n'abandi n'abari za Kinshasa batanze amafaranga kandi noneho n'abaturage bo mu rurambo mu by'ukuri baba bakorana ku buryo baraganira bakamenya amafaranga yatanzwe kugira ngo ibibazo bibashe gukemurirwa hamwe amafaranga ya mutualite ntayo yatanzwe ntanayazwe nikimenyamenya ikiganiro mwakoranye na perezida wa mutualite aho ngaho niba ari hirya heje ari ryari wamubajije ibibazo by'ubufasha nta kibazo nta jambo yigeze avuga ko hari ubufasha bafashije impunzi za rurambo zija gusubizwa mu byabo ahubwo ico bakora ba mutualite nukumva ko mahoro ari yaye byitambika imbere nukumva baraye bageze ruguru bagakwirakwiriza amakuru ngo mahoro kiricagura abantu nabi kirakubita abantu yababujije kuja mu masoko urumva nk'ico kintu kubw'umutekano w'abaturage mahoro ihamagaye abaturage bababwira ngo kurema amasoko muri mayi ubu nyine ntaco turizera ni mwitonde plito twirwaneho ni mwitonde umutekano nitumara guhakikisha ko mu by'ukuri tuzababwira turi kumwe natwe turifuza ko murema amasoko mukagura ibyo mushaka ariko mutualite zikinjirira muri ako kantu zigashaka kwerekana ko ahubwo ari ubugome atari gukenera kubafasha ibyo rero nibyo tuzaduhuza Etienne ubushize ayo makuru hayo uvuga ni umuntu naganire nawe uri muri mutualite namutumiye nkawe uwo ni musore wa Karigari ariko iyo asubiza ibintu yabisubije nkawe n'amakuru avuga we amakuru abasha kubona nkawe kubera iki uhita wumva ko yatumwe
na mituwarite. Ibyo uvuga wowe ahangaha nawe watanga ikiganiro uvuga ko ubivuga nka muragizi nubwo ubarizwa muri mahoro, nawe nubwo abarizwa muri mituwarite ariko ntiyatumwe na mituwarite. narimvize perezida wa mituwarite yaha iwanyu mwakoranye ikiganiro hirya y'ejo, wamubajije ikibazo c'ibyo bakora, sinanibuka ikintu kimwe yavuze, kandi aravuga kanje indimi ngo barakomeje, ariko ibijanye no gutahukana abaturage ba Rurambo bahoze baririmba ko mahoro ibicuragurira bo aribo babafite ku mutima, nta jambo yavuze, kandi kuba atararivuze suko atananiwe kurivuga, ahubwo nta ryari rihari. ariko aho wenda badakoze kuri ico ca Rurambo bagakora ku bindi, ko wenda ico ca Rurambo kagikorwaho n'amahoro na gakondo n'abanyarurambo, wenda bakavuga ati si ngombwa ko natwe dukora ngaho ngo twereke mahoro ko twakoze, bagakora ku bindi. Reka tuje mu bibogobogo, baratashe impunzi zo mu bibogobogo zari muri uriya mushasha, hari ico uza wumva bakoze? Sinzi wenda kubijanye n'abibogobogo, ariko hari amavideo yabo dufite, cyangwa se hari izo twagiye tubona bagiye bakora, aho bagiye batanga imiti mu mpunzi zari hara mu mishasha. Ni nico ngico bavuze, mituwarite igize ngira ngo umwaka ivutse, kandi ivyo jewe simbibagayira simbipfobya. Ikibazo nuko bagaye ibyo bahaye bakora cyane, bagashima ibyaba ari ntabo. Niyo miti yavuze, nta kindi kintu cera cirabura bavuze. So niba baratanze iyo miti, Imana ibahumugisha, kandi bazokomeze batange n'iyindi, bazokore n'ibindi, ariko bikuremo ikintu cyo kwatake abandi, cyangwa mbere yo gukosora undi muntu ngo ubanze upfobje ibyo yakoze by'indashikirwa bizi au niveau y'isi y'ahantu hari umunyamurenge wese, ngo bikube ni zeru numara uvuge ngo kuramukosora, cyangwa uvuge ngo urashaka. Reka ntange wenda umufano, hari umwe nigeze kumva, ndetse yashobora kuba barizwa muri mituwarite cyangwa se muri mahoro, avuga ati iwe uko abona ati byari ngombwa ko amambulanse ari yakenewe, cyangwa se ko babanza kubaka amasomo za Rurambo. Urumva yaranenze ku giti ciwe, ariko mugahita muvuga ati arabatutse, arabasebeje, bene kibyo. Njewe ubwanje numvise bamwe mu bayobozi ba mituwarite, kandi ku ma social media, kuri ku ma YouTube channels, nawe bikurikirana wowe bibona, cyangwa umpereze iyo devoir nje kubishakisha nzabikohereza, bavuga ko ibyo bintu atari ngombwa. Ibyo mahoro ikora, amakuru mperuka, iganira n'abaturage, ikamenya amabezo ari kuri tere, yamara kumenya amabezo ari kuri tere, amafaranga yaba hari, mahoro ikadebloka amafaranga, ibikenewe bigakemurwa. So ibo aho bicaye, nimba bari muri Canada, nimba bari muri Amerika, nimba bari he, kuja kumva ko ibyo bidakenewe, mu gihe ba beneficiaire b'ubwabo bumva ko ari byo bikenewe, mahoro yabaganirije. Hari ikibazo c'ibyo kurya, hari ikibazo c'imiti, hari ikibazo c'abana b'abanyeshuri, hari ikibazo cyo kubakirwa amazu, hari ibibazo by'imfungwa, hari ibibazo by'inkomeri. Ibyo byose sur base y'amafaranga bahari, irayabamurika babwira ngo hari ubushobozi bungana gutya. None se iki kintu kirakenewe? Muratekereza ko ambulance muri biriya bibazo idakenewe? Kandi nimba itanakenewe, abaturage izafasha nibo bakagombye kubyivugira. Ariko saba ngaba bayivuga batanagamije gutanga igitekerezo, ahubwo bagamije gupfobya. Narabyumvise, ariko babivuze gutyo batanga bavuze ko wenda igikenewe si amasomo ubu nyine, si ambulance ikenewe, si ibikoma by'abana, ni ugushora imbaraga mu mutekano. Reka mbivuge muri ubwo tiyanenze gusa, ahubwo baranenga, bamara bakanatanga nuko batekereza. Ariko mwebwe bwana munyamakuru, reka nkwemerere, barabinenze, narababonye cyane babinenga, bakikirizanya bagaseka cyane kuri YouTube kababinezererewe. Niba barabinenze, tubwire gico bagaragaje wa munsi bo bakora ibyo bahaye bavuga amahoro yari kuba yarakoze, instead yo gushakisha ambulance cyangwa ayo mashuri n'ibiki. Mu kubinenga berekanye icyo bo bakoze. Wavuze ko mituwarite imaze umwaka, nta bushobozi wenda irabona, kandi wenda ifite abantu bakeya batobona ubushobozi. Mahoro dutanga amafaranga buri kwezi, mituwarite ni itanga yayo buri kwezi,
nihaboneka haba n'ibihumbi 2 bigende bikore ntawe uzabaryoza kuba batatanze amafaranga badafite ni bakeya turabizi ko ari bake nibatange amafaranga angana nuko bangana bayohereza kore nibakora kuno kwezi gukurikira bagakora aho ngaho byaba little bit understandable none se Etienne ubimenya gute ko nta contribution bagira ya buri kwezi kandi tubona ko babasha kugura imiti iyo miti yo bagira contribution ya buri kwezi ariko bakaba baraguze imiti rimwe yaranabivuze nimba wibuka ngo baguze imiti ngo ariko kandi ngo ico gikorwa ngo kizakomeza so uyu mwaka wose ushize barakontribuwe rimwe cyangwa barayarindanyije yose abantu bari mu bibazo abana ko baricwa n'inzara na bwaki bakabika amafaranga mu kintu cy'umwaka ngo bohereze imiti se ariko icyo nico twabasha kumenya wenda bitavuze ko nta bindi wenda aba yarakivuze bwa munyamakuru waramubajije umuhati kibazo yabuze ibindi gusubiza aba yarabivuze. Urakoze cyane reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ndabona amasaha akomeje kwicuma icyo nari mvuze rero tuvuga ko wenda mudakenera abantu babanenga ejo bundi twabonye abasore bavuga ko ari abasore bigenga muri Amerika Mahoro yandika urwandiko rwo kwamagana iyo konferanse y'abasore ko bagiye kuvuga ibinyoma ari umukutano w'ibinyoma abantu bakabishingiraho bavuga ko ikintu kitari muri Mahoro bavuga ko ari mituwarite bagipfobya wowe wabivuga hiki icyo kibazo urakoze kukibaza ariko kandi nkuko natangiye mvuga ndagisubiza nkanje ijambo rya mbere ntago ndi mu buyobozi bwa Mahoro ngo ndamenya impamvu banditse iriya barwa ariko rero kubera ko bayanditse hari icyo ntekereza hari analyse zanje nakora I may be wrong cyangwa nkaba right ariko ni analyse zanje ku giti canje mu by'ukuri bazavuga ngo intambara yarambye ngo izawigisha n'uworana mituwariti muza mubona yovugisha n'ikirage ikimeme kikavuga ku manywa izuba riva kandi cyaravuse kitavuga ndatekereza ko ari amagambo menshi y'agasibidikanyo y'urukurikirane ya mituwarite nk'abirya byose twagiye tuvuga n'ibyo tutavuze hari ukuntu bishobora kuba bigeze Mahoro ahantu ku buryo wenda byatuma Mahoro ikora reaction nk'iyo ariko mu by'ukuri sinavuga ngo nzi impamvu ariko analyse zanje ni ukubera wenda biriya bigambo bagenda bavuga twavuze noneho bigatuma bishiramo ko n'ubundi abantu bose bashigikiranye na mituwarite nta kindi baba bagiye kuvuga ni ibyo nyine byo gusenya kuko byamaze kugaragara ko imvugo zabo ari ugusenya no gukritika ibikorwa ndatekereza ko iyo ngiyo ariyo mpamvu I may be wrong ishobora kuba atariyo ico kibazo rero ariko abangaba bari abasore batari muri mituwarite batari no muri Mahoro kubera iki bahita bumva ko nabo bafatikanyije gusenya nka mituwarite bwana munyamakuru twabivuze tugitangira hari ukuntu bagabuye bagabuye nubwo wibuke nabivuze tugitangira hari abandi basore bataraba baza bitwa ko ari abasore bashigikiwe n'Amahoro hariho n'aba basore of course biyita ko badafite aho bagamiye ariko mu by'ukuri byitwa ko bashigikirana buzuzanya bafite imyumvire imwe na mituwarite rero ico kintu kugisobanura biragoye ariko bariya bitwa abashigikiwe n'Amahoro bakitwa ko ari ab'Amahoro ababitwa aba mituwarite niyo mpamvu kubera Etienne ntabwo mu gihe bo bavuga ati kuba turi aba mituwarite ntibizodutera isoni kandi kubivuga ba mituwarite ntacaha bakoze turi aba mituwarite twobivuga kubera iki bumva ko bo batsindagirira kuri mituwarite kuko wari ubivuze ngo bavuga ko ari aba mituwarite ntabwo ugize se ngo ni Mahoro ibibatsindagirira reka nkubaze ikibazo ubu nyine uyu munsi nategereye amakuru y'umunyamakuru wa Mayimayi ndagira ngo wamenye ko habaye ibitero hirya iriya ya za Minembwe aha yavuga bamubaza baramuza batese ko muvuga ko mwatewe babishe banyaze inka ese mwebwe
ko tugira amakuru ko namwe mugaba ibitero mukanyaga inka zabo n'ibitungwa bindi mugatwika amazu. Yabashubije arababwira ngo kuva twaremwa twavutse dusanga dutunze inka, tanka y'umunyamurenge turatwara. Ibyo naha mbyumviye, ayo makuru niyo we nyumvanye sinyazi. Uwo ni umuvugizi wa Mayimayi, bamaze gutwara inka zirenga 400,000. Ariko icyo yagihakanye izuba riva ku mugaragaro. Aba basore nabo ibintu byose byabayemo politiki, bari mu guhakana ibintu bizwi bigaragara ko mu by'ukuri begamiranye na mituwarite, aba bandi nabo begamiranye n'amahoro. So oya Etienne, ngaho duhereze impamvu uvuga ko abo ngabo uvuga ngo begeranye n'amahoro, ntibegeranye n'amahoro, ni abasore b'amahoro, kuko abasore b'amahoro niko babivuga, kandi n'amahoro nayo irabivuga. Ariko ubuyobozi bwa mituwarite ntiburavuga ko bufite abasore babo, n'abari abasore nabo bakavuga ko atari aba mituwarite. Kubera ko mwumva ko mugomba kubatsindira. Mahoro ivuga ko abari abasore babo bayo kweri cyane. Aho niho nakubwiye ngo iki kibazo ko ndagisubiza nkanje, abafite kugisubiza bya nyabyo bananditse ruya rwandiko ni Mahoro. Ariko ikintu cyo kuganira mu by'ukuri njewe ku giti cyanje sinkibona nk'ikibazo, kandi na Mahoro sintekereza ko ibibona cyane nk'ikibazo. Gusa nyine nibi bigambo vyayirenze biyibana byinshi bituma noneho yahamuka. Oya, ntabwo ari guhahamuka, ariko nyine mu by'ukuri ikintu cyose gikora kuri mituwarite ibibona ko kije gusenya nyine kubera ziriya mpamvu zose twagiye tuvuga. Urakoze cyane. Ariko nyuma yaho rero, kuko ibyabayeho byose byagiye live, abantu bose babasha kubikurikira, nta hantu bavuze Mahoro, nta hantu bavuze mituwarite. Tibyari kuba byiza Mahoro kwivuga ati titwari tuzi ko ari uko bizogenda, cyangwa se twari tuzi ko ari ukunguku, wenda bandika urwandiko rusa n'urusaba imbabazi kuko basa n'abakoresheje imvugo wenda itari nziza. Haracari vuba igiterane conference yarabaye, ibiganiro byaratambutse. Mbere yuko habaho amareaction azashakisha umwanya w'amanama, wenda bari bafite izindi za gahunda zandi manama ajanye n'ibindi, reka tubihereze akanya tuzarebe reaction yabo. Ariko kandi ubundi niba binashoboka mu by'ukuri sintekereza ko Mahoro yakwanga ikiganiro, ibyo wenda yabisobanura à large kuko niyizi impamvu yabikoze. Ariko nyine ndanatekereza ko impamvu ariyo cyane byose bizaza bigenda bikore kuri biriya bigambo bya mituwarite, byose bizaza bigenda bikoreho. Niko njewe nza mbona nizo analyse zanje. Urakoze cyane. Nyuma yaho twabonye umwe mu ba Mahoro, ntago tuvuze ko ari Mahoro, ishimira abantu ko batitabiriye ibiganiro by'abantu bacamwo ubwoko cyangwa se bacamwo mituwarite, ndetse bagiye banakoresha n'amagambo asa n'ayo gutukana, asesereza nk'uko wagiye ubivuga ngo n'inkozi z'amaraso, ibintu nk'ibyo. Kandi ikiganiro igiterane cyabaye live, abantu babasha gukurikirana ibyabayemo, ariko bakarenzaho nk'ayo magambo twamaze kubona ibyabereye mu nama. Ibyo byavuzwe n'ubuyobozi cyangwa n'abantu ku giti cyabo? Niho navuze wenda abantu babashinja, navuze ko ari umuntu wo muri Mahoro, ariko mwebwe umuntu wo muri mituwarite azavuga ikintu mukacita mituwarite, ariko nkanje simuze ko ari Mahoro yabivuze. Twabisobanuye bwana munyamakuru. Ubirebye uri umunyamurenge kandi urabizi uri n'umunyamakuru. Abantu ba mituwarite ndanabakunda, ntibo ikintu cyabo cyose bacivugira uko kije kandi bakakivugiraho aho kibasanze. Ho bari hehe barakivuga batitaye ku ngaruka. Ibintu byose bijanye no gucokora Mahoro na biriya bitutsi tuvugana kuri ya gusebya no gupfobya, 99% bivugwa n'abayobozi bo muri mituwarite. Niyo mpamvu mu by'ukuri akenshi byose babifata bakabirunda kuri mituwarite. Ariko abayobozi bo muri Mahoro, executive ya Mahoro, niba hariho umuntu waba waravuze icyo kintu mu by'ukuri wabivuga, kandi wenda
yazabibazwa, ariko ntabwo mahoro igira uwo muco, ntabwo igira iyo ngeso yo kugenda isebya abandi, ipfobya ibyo bakora. Rwose kuri icyo kintu ho nayivugira kandi izanyiha amanota. Niba byarabaye byaravuzwe n'umuyobozi wayo, ibyo ngibyo yaba afite urwandiko nirwo rwanditswe n'umuyobozi wa urwandiko nirwo rwanditswe n'umuyobozi wa kandi arwandika mu izina rya Mahoro, avuga ko naho indi we ni umunyamuryango wa Mahoro. Yes, urwo rwandiko rwo twabivuze uko rwanditswe n'impamvu nibo bazabibazwa, nibo babizi babisobanura, ariko nyine navuze ko impamvu jewe ntekereza ari ukubera ko basanisha ruriya rubyiruko na mituwarite, bakaba banazi ko mu kanwa ka mituwarite nta jambo ryiza riravamo risapotinga rishigikira ibikorwa byiza Mahoro ikora. Nico ntekereza gishobora kuba ari impamvu, ariko kandi I'm not 100% sure. Iwacu hariho ubwicanyi bumaze ino myaka yose kuko tubizi twese, ariko hakaba hariho imyumvire y'abantu bagiye batandukanye. Iyi ntambara ubona yarapanzwe nande? Iyi ntambara ni umwanzi wa Munyamurenge bafite ninde? Simbizi iki kintu tugiye tukivugaho, ariko kandi ko kibaje reka tugisubize twihuta. Naranatangaye, reka ngaruke ku munyamakuru plito ku muntu mwabashe kwakira muri radio y'Imuhira TV hirya y'ejo, ngira ngo hari abantu benshi bari mu gufata responsabilité za leta muri iki kibazo bakazikuraho bagakenera kuyigira umwere. Ntiturimo kumva ico baba bagamije mu by'ukuri kugira ngo babashe guprotectinga leta mu gihe tugize imyaka 6 twishwa leta irebera iri hariya mu Minembwe, ndetse n'ingabo mpuzamahanga bose bari hariya, ariko tukicwa, itabuza imbaraga zo kuturwanirira, itabuza imbaraga zo kurwanya abaza guhungabanya umutekano. Umuntu waba wibaza rero ico kibazo ko atari leta, sinzi yaba yabikuye, ariko mu by'ukuri nje uko mbibona, uko mbitekereza, analyse zanje, umugambi wo kutwica, wo kudusenyera, wo kuturandurana n'imizi wacuzwe na leta. Gusa hari ibyo itakora ku mugaragaro, kubera ko nayo erega buriya hari amategeko nayo ayirengeye, kandi ku buryo itafa gukora ibyo ishaka gusa igihe ibishakiye. Yifashisha bariya abaturage b'ababanyi, ariko nanone mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikabashigikira. Ni ukuvuga ko uriya ni umugambi wa leta weruye ku manywa izuba riva, bitari n'ibyo gusubirwamo. Njewe niko mbibona, keretse ubajije impamvu nabisobanura mu munota umwe, ariko niko mbibona. Turagerageza twihuta tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Leta ya Kongo iravuga ko idafite ubushobozi bwo kurwanya imitwe ihungabanya umutekano w'abakongomani, kandi yavuze ngo abakongomani ubwo harimo n'abanyamurenge, kuko na Kisegeti ubwiyo yavuze ko abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi. Igezaho yiyambaza ibindi bihugu kuza kubifasha. Aho umuntu yo kwibaza, leta kikiraje kwiyambaza ibindi bihugu kandi ifite umugambi wo gutsemba abanyamurenge, ntibone ko ibyo bihugu bigiye kwibangamira umugambi wabo wo kwirukana abanyamurenge? Ibyo ni politike bwana munyamakuru. Nabikubwiye ko leta ntishobora gukora ico kintu ku mugaragaro, kuko hari amategeko nayo ayihana, ayirengeye mpuzamahanga. Kwiyambaza rero bariya iri kwirabiyambaza nyine kugira ngo baze abanyamurenge se birwanaho. Bariya basore bihuje kugira ngo babashe kwirwaneho, nta kindi yaviziye no kugira ngo ibashe kubasenya. Izi ngabo mpuzamahanga ntabwo zizahora muri Kongo, ejo bundi bazofunga imizigo yabo bisubirireyo. Dusubire kandi dusubire hariya twari tumeze se cyanga hajya twari dutangirire kwisana. Izo ni strategy, ni imwe mu nzira zo kudusenya. Wenda yararebye ibona tugezaho, mu by'ukuri yananiwe kudukura muri hariya maranga ikoresheje bariya bagaragara ba mayimayi. Ibi rero byo kuzana ingabo mpuzamahanga nabyo birimo indi politike, ni ukugira ngo wenda baze badusenye neza, ejo nibasubirayo bizatugora gusubira kwiyubaka. Ariko rwose ntabwo izi ngabo z'amahanga zihaye ziza
kubw'ineza y'abaturage b'abanyamurenge. Ikimenyamenya Etienne ubwo urashaka kuvuga ko ingabo za Tanzania, ingabo za Kenya, ingabo za Uganda zizemerera leta ya Kongo kwica abanyamurenge cyangwa se kubangaza? Ntabwo zizayemerera kwica abanyamurenge cyangwa kubangaza, ariko leta ya Kongo izatanga amakuru atari atuma biba ngombwa ko abaturage b'abanyamurenge birwanaho baraswa. Muri ico gihe rero leta izabigeze ku mugambi wayo mu buryo buri indirect. Abakabaye baraswa n'ababinjisha. Etienne, aho ngaho Yes. tukiri aho ngaho Aha. ngira ngo abasore b'abanyamurenge bari kwirwanaho kubera ko nta mutekano ngira ngo w'abaturage b'abanyamurenge, ndakeka nuko mu gihe tuba tubonye ingabo z'akarere ziza gucunga uwo mutekano, ubwo abo basore bazoguma bafata ibirwanisho kandi hari ingabo zaje gucunga umutekano cyangwa umutekano wo wabonetse. Ntabwo ziriya ngabo zaje gucungera umutekano, ziriya ngabo zaje kurasa abo leta yita ko bitwaje imitwe yitwaje intwaro, kandi muri iyo mitwe yitwaje intwaro ya gisirikare normalement twirwaneho ntiyakabaye iyirimo, ariko ndatekereza ko aribo bari ku mwanya wa mbere, bari vize, bari ku mwanya wa mbere. Ariko kandi leta irabizi ko impamvu twirwaneho yavutse yabayeho ni ukubera ibitero byayigabweho inshuro nyinshi, byagabwe ku baturage b'abanyamurenge. Leta inarigwa inshingano zayo, twirwaneho iraruhira avuka ibaho. Ababatera ni bariya ba mayimayi bagaragara, nibo rero bagatangiriweho. Ariko ikigusetsa tugarutse gusa kuri leta nuko leta ihora yorganiza ibitero igatera twirwaneho, ariko ntabwo irorganiza ibitero bitera mayimayi mu rurenge, ngo uje mu rurenge ije kurasa mayimayi, kandi izi neza na neza ko mayimayi ari iteje umutekano mukeya imurenge. Ni nayo mpamvu iyo leta izatwita izina, izatwambika ibyaha bizatuma natwe dushirwa mu mitwe yitwaje ibirwanisho, abanyamurenge baraswe wenda kimwe n'abandi kandi bitari ngombwa. Urakoze cyane. Ubu bwicanyi bwatangiye mu 2017 niho bwafashe ino ntera ingana gutya. Icyo gihe bwari ku buyobozi cyangwa se hari guverinoma ya Kabila, hazaho guverinoma ya Kisegeti. Uyu mugambi wacuzwe nihe guverinoma muri zo zombi? None se ntuza wumva ko kuva muri za 60 gihe ca Murere twamye muri ibi bibazo? Tuza wumva igihe c'amavote yashanyurwaga, yatwikwaga. Njewe narabibonye nayanje maso, nubwo ntari kucanzova, ariko nari mfite ubwenge. Muri za 80 kombye cagiye ca ivote isha, narabyumvise nubwo nari umwana. Ibyo byari ibibazo, ntabwo ibibazo byacu bihereje ubundi bwana munyamakuru. Ibibazo byacu byahereye ariko igihe cya Murere waruvuze bose bagira ubugome ku bwoko bw'abanyamurenge, bumva ko atari abakongomani ari abanyarwanda. Rimwe na rimwe bakabivuga kubera ko nta bihamya, nta busobanuro bobona bwo kwita abanyamurenge abashitsi, bakavuga ko turi abakongomani, ariko mu by'ukuri mu mitima bumva ko turi abanyarwanda tugomba kwangazwa. Ni nayo mpamvu tudatabarwa, ni nayo mpamvu twahuye na biriya byose leta ihari rebera ntiyabuze imbaraga. Iyo uvuga ngo batadufata ko turi abakongomani, kandi muri guverinoma ya Kongo dufite abaminisitiri b'abanyamurenge, dufite abajenero mu gisoda cya Kongo, ni ukuvuga ngo guverinoma tuyirimo bishoboka. Ahubwo unarebye neza abanyamurenge nibo bafitemo pourcentage nyinshi bitewe nuko bangana. Wamara ukavuga ngo guverinoma ya Kongo titwemera ko turi abakongomani. None se ntuheruse kumva umudepite muri Assemblée Générale avuga ngo muri no Assemblée Générale turimo turi kumwe n'abanyarwanda aribo baduteza ibibazo? Uwo yavugaga bari kumwe ni Ruberwa, Plito ni Nyarugabo, sinzi nimba hari n'undi wo muri Noro, arabivuga mu nteko nshinga amateka ku manywa izuba riva. Bigeze bamunyora u Rwanda, yigeze abiryozwa, baramubaje bate se iryo jambo ry'ubunyarwanda rivuye
ahubwo bakomye mu mashi. Ico nico kiba kibabwira ko mu by'ukuri iriya leta ni igitangaza. Iriya leta ni igitangaza, abatarayumva abatarayimenya bazomenye ko iriya leta ari leta y'ingome ku rwego rwo hejuru. Bamugize bati dusanzwe tubivuga, bariya bahembera amacakubiri babitakwira n'abana. Nimba leta ari nyantege nke yabuze imbaraga zo gufata bitakwira ngo abazwe ibyaza akora, ico kintu uremezanya naco? urakoze cyane. Wenda tugana wenda icyo tuzokiganiraho tugifatira umwanya kubera ko tumaze gutwara umwanya muremure, wenda Imana nidushoboza tuzagenda tugarukaho kuri iki kiganiro. Rero muri iki kibazo kiri iwacu twocitwaramo gute kuko wowe ubibona? Ndavuga amagambo abiri ndangiza. Iki kibazo c'iwacu, nimba ndatanga message ku banyamurenge kandi bambabarire abazobyumva babikorera analyse, nimba hari umunyamurenge utekereza ko azagira amahoro na mugenzi we ari uko bagize imyumvire imwe ku kintu runaka, mu gihe ico kintu bakibona kubiri, bizahora ari ibibazo, bizahora ari amagambo nk'abijya byose twagiye tuvuga, yaba yarayobye. Nimureke twumve ko impamvu hari abarepublike hano n'abademokrate ico si ikibazo, as long as bose bakorera ku nyungu z'abaturage n'igihugu. Iki rero nico kintu kiza gituma abantu baguma kugenda bagongana, bagenda babwirana amagambo mabi. Umuntu agende yumve ko nimba hari utumva ibintu kimwe nawe amuhereza amahoro, undi amuhereza amahoro, ahasigaye twese duhurire ku gikorwa kiduhuje nk'abanyamurenge cyo gutabara ubwoko bwacu. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ari amagambo akomerekanye, haba ku ruhande rwa mituwarite, haba ku ruhande rwa mahoro, niba hari n'uwahubuka akabivuga, tugende tubifate tuzingazinge dushire ku ruhande. Ahasigaye bwana munyamakuru, turebe ikibazo duhangane naco twese, buri bantu mu nzira mu muyobora wabo, abandi mu muyobora wabo, ariko tumenye ngo twese turi abanyamurenge, nta bwanzi buri hagati yacu. Muri ico gihe bizatworohera no muri future, nimba bizakenerwa ko twokorana ibiganiro, tuzaba twarakereye ikintu c'umwuka mwiza hagati yacu, ibiganiro bizakorwa mu buryo bworoshe kandi wenda twese tuzisanga hamwe. Nitutanisanga hamwe ariko tuzakorana mu buryo nta utekereza kundi ari umwanzi we, nta usebye uwundi. Ibyo ndatekereza ko ari byo bintu nagiraho inama ubwoko bwacu. Cya gatatu ari naco ca nyuma, nico dusanzwe tuvuga, turi mu bihe ubwoko bwacu buri mu bibazo bisabye ko twebwe turi kure dufite umukingi wo kureba uko tubatunga, tubagaburire, tubavuze, dusura imfungwa, dukore n'ibindi. Mu by'ukuri umuntu wese agende yumve ko ari inshingano, nta bandi bazabidukorera, ibyo birazwi. Tureke kureba ku mafaranga, dukorera amafaranga. Niba binabaye ngombwa abaduserukira, abaserukira ama mituwarite, abarepresenta abandi bongera amafaranga kugira ngo turebe ko abantu bacu bobaho neza. Dutegereze igihe c'amahoro tutazi, ariko ari uko abantu bacu babayeho. Abana bahaye bakenera agakoma bakakabona, bakenera kerera wenda bakakabona kuba gifite uduka, bakenera two kurya bakatubona, cyangwa agahema cyangwa akarengeti. Ibyo byose birakenewe, ariko bizakorwa ari uko tuvuga rumwe, tutita n'abanzi, tudasebanya, tudatukana, tudapfobya ibikorwa byacu kwa twenyine. Ikindi ca nyuma, tugira ibanga banyamurenge, tugira ibanga ry'ubwoko. Kintu cyose si uko kija kuri social media. Numvise abasore bari mu Buraya, abagabo bagiriye bamwe muri twebwe inama nyine bagenda bavugira, nizere ko iyo nama mu by'ukuri bayumvise. Tugira ibanga ry'ubwoko, ibyo tutabashije kumvikanaho tuze tubyakira, twumve ko bishoboka. Ahasigaye dukore twese, abantu berekeza mu nzira y'ibyo bumva, ariko kandi batumva ko bagenzi babo ari abanzi,
muri ico gihe tuzakorana kandi wenda hazageraho tuza kwisanga hamwe. Murakoze rwose, ndumva urakoze cyane. izo arizo nama natanga. Urakoze cyane. Turagushimiye nk'Imuhira TV kuba uduhaye umwanya wawe ukaba ubasha kutuganiriza mu by'ukuri. Ndizera ko abadukurikiye bashimye ibitekerezo byawe ndetse n'inama zawe. Tukaba tugushimiye kuba utwitabye. Rero sinzi nimba hari ico wowe ukeneye kongeraho, nimba ntaco tukaba twosoza. Oya rwose nta kindi, ni ukubashimira namwe Imuhira TV, mukora ibikorwa byinshi kandi byiza bifasha ubwoko mu kubuvuganira. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibe bashoboze. Sawa rero ngaho turi kumwe, twabashimiye rwose kuba mwaduhostinze. Nizere ko ibitekerezo twatanze ntawe bihutaza, ntawe twavuze izina, ntawe twatutse. Nizere ko abantu bari bubyumve neza kandi bumve ko ari ibitekerezo bitagamije ibindi. Sawa rero turi kumwe, murakoze. Murakoze cyane. Nshuti bavandimwe, rero turabashima mwe mwashoboye kwirihana ibiganiro byacu. Tukaba dusoje ikiganiro cyacu hano, rero tubararikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Imuhira TV iri hano kugira ngo byose bibe izi. Ciao ciao.